Oke guys, hari ini kita akan berburu ikan nguras kali dengan peralatan-peralatan yang kita bawa sekarang ini, seperti cangkul gitu, Hah? Oh. Namang agak tudul ka doon ay. Oh, itu turut eh. Tok ka doon running oh. Titik nama jo. Oh, lu. San tuson do ta tuson. Ta buang. Budi tang naratif. putih sih. Nang pala tabukat karate. Pasiro malak sudah teh ay masih do sisi. Pero ito yung Arong do bigi. Daang ora nang sa atile. Dulu. Kondisi dora. Ono teh, ono majero kan? Udang lebih kan? Udang mah tai. Yo, lo upah ka dito ra. Tuh ini merebut kita ba? Tuh ini merebut Titanic. Merebut. Hmm.
Naon na mission lang bagas. Piro. Bolong odo na bagas pas do isot ta serot. Oh, marahan maki mo deh. Beli sini. Lo menempar murah. Garap teh rulai. Merai. Tim suri tanah matai. Nah, lihat neng nangaliat daw. Oh iya. Ada ini lang. Ide songon ini. Guru ko nga oleh. Alani? Diyan na so barong iya iki. Ako ni meta sino malak guys. Ale mo na nung ini. Eh? Ulop. Arong ronik ko. Oke. Hai. Terus.
ajak bilang perkara. Nah, gula nih Idun nih. Anak Hairu Idun nih. Kena geleng-geleng nih. Ah, buat apa? Masalah. Ekor bader. Mungkin seperti mula. Ini marah tidak nong bing. Ah, wala ini tangkat tom sini. Dia. Jangan habis waktu rentalan nih. Gula nih Idun nih. Video nih.